예수 그리스도 우하게를 전후 뭐가 바고 지 온라인 우고제 기후가 바고 길로시아 무젤야웨 porque pelo fogo que te vi porque co mu pomato petego lesiro we chishikezu chishikesu mu chuna siga do bosa uni sedi por shodo nye jale shiro KETHODIE nuri hadi uke pelo fogo shoje di tubiwa chiliko hisoro suru ponuvodie chiliko hisoro suru ponuvodie ne pugaje kini fe pra chepie uke pelo fogo zlie ki jepete po za yu kilishelie po ke tse chepie za puza ye chishelie uke peno feki haike che pulie mhatoko ungozali inke koke janunu ngumoko uto ukapie nkro chawato kiju pette na shoya muke lipie inkishya uko zali chepie nza tseya jedo uko zali chile kato ki terio liro hini siedi shoje uko zali ho chege bagi po zali diegori le men no chile mu zali ho ki lipie uke peno fe shole do me zali ko presedi yesu Presedi Yesu. Zaliku Hidiasuru, Vokata Sandinu, Tade de Tiribo, who Gilila Captain First River, Second Hidiasuru. Jehovah,
这里哭，贵些的一天牛给你，贵些的一天牛给你吃了没？Kren tsugeva ger greto habette bet tebel husumur ker goseka ba ger hike banofa jova keteze ke tsebien zewe zabu zabu zaye tete terge futselichi zapye sesha ho nipu zapye ger krese ho tete terhu zabu zaye betem vie ho anipu pezie no hego buja soru porhike kriga tnu Porhike kridi ne pu hego bunze ke krotho vordi te kerliti soja hori cholaga sagola he ke theze bientia mpeziwe ne pu no hego khevor ga sagola mpezi ho che do bava do ho ne pu hego lardi hakia no ke zedi ke pe krodi ne pu mfala le do nze ke krotho ke sala so do ne pu nze gen ginu ne pu nze ke krotho la le ke vi le hakia ka bakor shiri mu online ke zedin ro shoga ba pe te go bunu hego Buna nepu get homo of Fernand chocolate silici. Apo poti hola him bezia ho. Heko program no tedo bava the hono. Por heke crigidi hekon shovotia. Heko teza nepu no heko program how hapetepo. Ntope viebe med documentality in toza yetilici. O de pusagaton kitofa. Pastor Cherry Nino Sherpian Pelea ho. No potepo menu caparagon non que mesaro fuck a cosus a cachadi pobuno. Heko kig at the polebi heko viet
这里的，你不人这边还这里还个别那个做来的，到个吃啥事，到个喝啥事的是，那是个那做些那个吃些的，个人那边个不吃么子的，个拖掉这个房子的路是那个多，那个面不个这吃他的去，啊不，天天说家伙呢，你不啊就好吧，那个头呢，啊你不啊就好吧，那个你说地不是这个谁认为，但是你不，那个现在个买肉了呢，那个你说是不那个给真的你说是不那个本人我来跟这个这，现在个买不把个到了那给你那个你为啊你不啊个本能分，那给的不那个开始，那个头你给这好你都要不个考试个都好你那个你说不为，你说的好你不那土个本老个过程是别，你个开面个你分那个白的个这是个来吃来着，这都不都好你啊你不啊就好分。online no tu banu ba de ko zedi ke hu on ke hu la cha ke vor ka cha ke che ko zo sheri ba we ne pu no so ko ka char ne pe ko zo sha mo he ko ka chari ka la sha he ko bu vo de ne pu a jehova ke pe ko le mo sheri ne pu pi ge no ke zen no bo che din ro sho le ge vi je ser bi zo man he no no ko he ke krimi go ho mie chen na de cha zu do ho mie te ke ba ho mie ne pu se pres mi la o kam la no ne pu cha zu do ho no so ko ne pu theti solja ho no ko ke pele ke huja pur go se to leche apom pe zi ho ma pe te go la he go che do ba do no ko ne pu he go evangelist ko zel lerdi le thoso do de ke che bien le lu ki ha ki kha ka so ko ler be ani pu no ja be ha ko pe te go ri se di bu ke vi those di ja pu che ga vor ke hen ja pu che se je ani pu he go ma tho pu ri ke kri che che vo de a cha li che vo de ha ko ka la ga sa bien che de ser bi zo man ne pu ke se ga sha ni pu a jehova chali saga to ko che audio visual saga ba ko traffic committee no ke hulo ko por he ke kri de ko che don ja pu che vo do je ho no ba va do ho no he ko ze ba le di he ko bun me do ke me di ni pu ja pu che vo le der na ke cha ho ha ke ja tho he ko bun le di che mo ze di ngiu that tu ke le me che le ga do la le ka le pe te ko ke nu na sa biela sa or cha ka sala sa ke le che le je ye ma pe te ko bu za ye che le no te no te la ke zo ka pe me do ke me che le no di ji su za se di cha se de we amen te bala le Terino, Gesù Cristo, urhakiliu, zanunu, kinise, pete, kilusia. Sirocedo, nipur sododi, ugon, lerbagilie, pete sochiri, nipu tejangulidi, ugo, lila gilie, sazulavogile, su merdi, kibanafa, tejasago merdi, unibawe, mo pete vordi, kizidi, nipu, rasogijana bagilila, uniwe. Ugo, tichie, ke gra kizidi nipu go kroi jidi nipu le to ke krigizana hasavor u ke ho sedelie zenanu ukrno go ukrta me go habunu no ke to di gitado nipu diese jidi ke hu petado siro dile ke vi ho sedi pocha ke za to sedi ke hu bu dile ke vi no ma to sodo igejanu sedeje ke benova pori ke krigizana ngo kroi jidi tie ke zo ugo ma ho yo savor gele hago nipu za yela mu Nipula Chevorlie mu Chepezewe. Ndunhie, de Wasija Pengunhie, Ndu Muchi Dogo, Ugo Refresher Score CD, Ugo Zekezi Dogaba, Kezidi Kepezadi, Nipu Linu, Ngo Mission Fiogonum Hashagaba, Higo Mimefe Po, Kezidi Haginu, Kezidi Session Govorlie, Sevorlie, Mie, Pengu, Vordi Session Kekigo Seshidi, Higo Croatiamu, Higo Nise Vorliwe. 제도 우고 응골라 게사스게자 미사메고 시리 응골리는 돌아서게도 그러바 미웨메고 음하토누 컨티뉴스 사보게도 시게죠 그러바슬라 응고지 보티하우 세보다도 우고 이제 시고 플레츠 보카스디 응고게지디 스누는 거 미션 하토고 메자보 니고치도 ler지게 저기스 물레데 우게회 제는 니부 리토누 니부 마토누 티히시디 쇼보게도스 마토 메지디 카게스누 게샤게스누 또게스누 우고 포티 포세포보디 게 테러디 테미고 니시디 니부라 마카시야 티치 하노조스리 우고 미션 마토고 슬라보게 저스누 우고
Shakira Casemorsadaya, Salano, how pledge, how calabicity, the premigo, Lerdi Hanuki Hulia, Gazapete, Zalasazie, Hichuguri Hasiza, Mulido, Ngote class demolazla, Ngots Motalo, Deri, Pochakazatu Liro, how no Kakeshuko City, Ngo Nipu Litono, Rofokada, Gazuko Lagajano, Sam Haki Vishiligido, Mission Lino, KEPHRÜ Ligidola, Ngosu Kashia Musuko City, Hashavorje, Umengubo. KEHOU mengubo mori mission board kitano sekebako mengu kejat toliro me poribu nipu le tohano kagechono puya jegeda sinamo cross selivi cha selivi de me petibu nipu tejangu gile ho mengu gejala ugo ho pisidi me grobo tsukriwa pisigo tsukriwa tenugo tsukriwa mori department bobu sekrigeda modi KEHOU pette zasya sala ki cruzanori mode deri mili gejabunu ke u Mission Hatono, Nipoli Tano, Uzaki Vime, Uzaki Nime Shege, Ngo Hayo Kasaba, Nego Ponu Tubike Bago Mojo, Sipe Visa Lido, Sala, Ngo Tedo, Haulazo Shiri, Pastor Corgage Tigi, Ngo Mission Pledge out 2024 Hola, Casas Getcha Susa, Sudo. Can you Liro, Tedo, Ugo Missionary, Macho di, Mecro, Poliro, Gezo Baptiste. KEZO Town Baptist Church no pastor Shaba Sidi in December Polito or Lilie di Chitie Ngo Kizidi Kepezadi Vodi half long no Nipuja Pushadaje Mo Chido Ngola Keshati no Keshati Ulanu Dojaba Mo Suzidi Po Kinumie Pononogo Po Kikruze Vorbakijala Uniwe Gesuri Sidi Nigo Pizzo Shaje Siro Po Kihuno KEZO Town Baptist Church no Ugo Pastor Quenil Sasie Hedicon Medozeyo Unishiri Wording Goze Kepe Zadi Kezenipur Sobakajala Unimu Kininu Nezeliwe. Ugo WEC World Evangelism for Christ Sigaja Mission Agency Bobaya Mu Ugo Hosrizedi Kepe Rodim Hasavogalatie Poshago Fudi Kefesi Bezevoje Mu Ugo missionary Temiko Parliro Ungo mission agency Gozedi Keperodi Petapi Visa Ligadala Kefesigadala Tido We Kitano THEJA Mu Pokino Mary Unishiri Vodi Ngo Dono Gezedi Nipu Sobagazala Unishiri Zeliwe Pushia Nigo Neo Peziri Ataza Pushgo Neo Pezeva Setashidi congregation Bu Neo Mohosodomo THEJA Mun Pokino Mionia Se Machodi Kinugo Se Pastor Neri Setasodomo KEZO Town Baptist Church near Pastor Nese Tashi. Oh, tell me, I got it. Oh, near Bazia Balali. Ungo Kizidi Keperu mission Hato Kekrigiano, Lee Kekrigiano Shipikaba, Ungo mission place on Musro Nego Tesh Globo 2 Piketo Mulido, Musla, Sagomaho Sashari V. Ugo Tiki Evangelist. Pastors, mu missionaries, CD, UBC, Zeke Perrogaja, Ngo Mefe, 10 year gibo, Kizidi, Tichiano Masalavagido, Jesu Kefesipeta. Ngo Jose October, Tiki Jubilee, Tichi Hepengu Milie, Musu Mezidi, Tichi Hauno, KEHOU Tichi Hepengu Pisile, Ngo MHAKENGU Visa Shamorso, Deri Nipu Lietono, Mission Segajam Hatano, Siri, THEJA Sadi Parmorso, KEHOU Uri Ununadi, Kefesiseba, Bahuri Ugoledi, Dimasa, Seye Temihogi, Japusegajan, Teto Sasato, Dowageja, Suri Kefesiseta. Dimasa Meliro Azari Pusade, Ngo Zanogi, Kerdi Dimapur, Gigo, Ngo Zelhugaja, Nagaleno Dimasame, Erna Kerba, Erna Pengun, Nagaleno Basago, Erna Pengun, Krista Sigile, Bade, Erna Senuki Kiba, Deri, Tiri, Erna Pengu, Krista Silimodi, Ngo Gizedi, Nagaleno Gize, Lubazo. Assam no Palirongo district Krigija, Sorutini no Luya, Ngoluke Zapi, Mus Krista Sigilio, Siri Kepesa, Upesega Resebamo, Krista Delegivi votes of Jurabade, votes on the Monjake Krabalo, votes of the Kristaki or Divorlin, Nergago Siri Kepesalano, Mishidi, Paragaja Sigil Rezega Sabamo. Tichihano, Nipu Mendoliro, Ungo Hano Siri Tetosadi, Masovogedo, Kihuesagiza Siri, Pepi Sebawe, Salano, Kagesano, Sagesano, Dogesano, Nego Parley J, Gajasuri, Kepelemico, Siesia. Ugo, missionary evangelist or lepere Sewaya, Deri Lepere, Wahiji, Gajasuri City,
ngo lepere wa modi nipu ngo kroi shige do su se lady nipu ke ko se di vo japu se le vi ba zo ge suri se di ngo chela se je ngo ke di doya purno shalom mission school house shiri dimashami kroi ge do la ngo ke le su se di se dele mo ngo su ti chi se reme se pe novo ba ge da se vo ge da ba ge da ngo suri si ba do dimashami 하토 하누 이거 미크로보 디치페티우 라토스도 미크로보 자테프케르 머리 테크르키니 보조시리 도슬레다로스 우니세 크리사르메 조시리슬라 수리비시디 니고 니푸 니 허셔 니어스시디 파티 이거 리에하고는 어디 메도는 하케 크리게저는 케크르히게도 니푸 자푸시게도 니푸에 니 허바리로 니고 스코는 수리 파리로 비도 호게저 주 기후기자는 시디 니고 시에서제 이거 제가 refresher course 하는 미메페 포 월케 페콜리에 제도와 미크로보 우토볼 우키우키는 마홀라모 쪽에다가 이거 받좀데 데리지 띠는 기제디 하고라케 사슬레네바 뭐 아스모즈 바이블 verse 보기니 프레시디 이거 니부 디스코리어 크라바디 아테자고 키시로 파서루시리 이거라케사 케셔티우 비발레도 이거 Romiko kere diemo kere pengogi presedo. Deri uko pele moliro kikidi po keleda. Mu uko kimhedi pose si kemo po pele leda. Siro me pose pushamuro kikidi uko po sileda. Mu teme ketseshamuro kimhedi pose pushaleta isi. So see for the matitefe. Serpengu sertetaji hakimi dingulale sasi jisu na dikono mu socho sono pete nuvo sidi uko synagogue no le mi peta mu ke dili ke viu pu mi ke tiu ke sekena mu ke so ke mezie nivo ko se ke shosha siro po temie ko digo ngutse po sako ngumeji pida che crilamon seque teco u che feke zitoi che mejiemu jere tio kita la sla posie poe petagile ki li ye krapije deri hathomi wetsa sla li ye ni bu hathomi che tsepi polino seketola salici isi itia mar अपना कंगे मातिबो और नाम मातिया खानी फले आइबी नाम मातिया खान तो तादे बोहिगिने पीछे दे खड़ा कुरगिने अपना खान मिशन करने और इतु साल किनके इसरो तो हमारा कंगे मुद्दु कुरगिने हमारा खान तला काम कुरी जाबो evangelism काम करिबो प्रसार काम करिबो इतु करना हमारा खान इतु प्रार्थना टाइम तकिबो दे इत्या नाम मातिले आइबो माचो दी मैक्रो नम्बजी सिरले दमो Poliro che zome pode mu poche vodi hagi kore dima samie donum hasido mu povodi half long no body hasido je dima hasao district no gibisni jidung liro dima same bo poche hozo pastor savore po pastor po ke hunuliro mi sergi bobado mu dima same ke hunu po ke hu ke zat thodado mo poke huliro vodi half long no ba ngo po chitienu ke hue ke zedi ke perodi po kruhidi po bunu no po michno pako shisavoge dola ngo po mezada je pastor gibisni jidung mo une ke ze tesebo no badi ke ze masavoda disong aiba hauliro ngo doyapur nukimota dansiri ke ruzede mo dansiri luza kiliro ngorana dan series ki job baya mo posno fellowship no me hovorje mo po chitie hanon pastor sidi fellowship su mo hovoge dola ngo kizedi po krohi vodo pastor jidung me kriko sopi ngo new market no fellowship ke sabo sede bageje tiche diepengo pare bag step tower da ke su sibaderi krotho kizedi ke perodi ke masovor ke su sigu ngo mi porilari full time sesedi masage je su selumodingo jenhapidim hasovorje deri lietome boser saro vidole idi ke puge vorno lerdi new market no Grace Baptist Fellowship hanu pobuno no lerdi evangelist
책에도 나는 메크리코 부분은 마스버도 부부 에벤젤리스디 마스도 여성 자리 아이보 여성 자리 인거 홀리로 바도 포지 인거 기저 테미 보데 프로pun쿠리 부추리 테미 어디 버마 보더 키기글 킬루메데 인거 하즈 부추리 바프티스트 처치 컨실제 케페로디 포제 마스버 there is no leader city cie UBC mu puchuri town baptist church liro keperodi padi burmanu ngo zanogi nanu ngo chi lishi isidi mission bo sede daje mu bobuti chi hanu bodi sonongo mission isidi masege dola parleba chiki burmanu potirigo ke bugeja khawage do ngo thezegori sisi sabasla ngo segolari sabale ngo burma chak nagaland liro nagame ke krapa Burma cha kilhu sala ngo siza zure kikru poroge je arna ke peroge je ngo sogo baba isla ngo haza voliro page je PHIZO moda dai de ngo liro ngo kisuro wazadi melele ba ge jala ngo shakha sogo buler da mole ge dala ke sabaje so si hagoro ti korge ta hagoliro ngo tichi hanu ngo mato sevore che sa zomode deri tici hanno UBC ngo ze che perodi hasovogido messago da ho so si dia kanakeshwar konwar apuna aibo nobin bora isi nagagoliro deri asam novada je nobin bora zame poripo simone poza krisela de sala ngo poze ke zam hasovor mu pobuno apra samno masaba EBCC에 라이센스 베세 포츠스디 부분은 버저거는 밥티즘 거 가비메츠게 자 시로 니부 해고게 세게 수수딘 거 포 니부 리토는 보셈하게 자스바웨 리ቨ런 사이먼 캠프라이 아이보 폴리로 디마사메 뭐 나가는 디마사고데 포키디 이거 도야포르노 투야 뭐 포치 디마사 밥티스 호솜 디마사 밥티스 애소시에이션 미션 보드 체어맨 지디 니부 리토서바 동바오 퐁로 홀리로 웨스트 카리비안 롱 뭐보 ngo sezefa atsime yasse ke tsedi bubuvodi unike kepezadi tenme kinobadi nipuli to soba po evangelism fellowship in charge city po mailu disao gejana nobaya Francis Kemprai holiro hojai kigi hojai city town penosede positigi po kigi dimasame na bonuba mu has Vodi doyapurno leshe predi ingoleshe kinu sier gejetemi bo po Shalom Bible Seminary no leshe predi vodi porana no nipu japu shaba kepeshe res segeje kaze ke seba po pese sedi pogura kasula la geje menala geje segorisha porana no po hogeje segorisha re ts ko phapali di po hasli hasike me ya pale ge do ledi po pozaziba geje suripuba Nilendra Thousand holiro vodi ngo jiribam yageje Manipur ma Assam border kikinu vorgeje bode po nipu silie mu po kerna no po howa po kimia po khawa sidi por bidivo kize thuyo gil wadi early di nipu japu shawaya che po kimia ke krivize ke rilale sidi nipu japu shawa mu por bidi DIEKEPU se ke zaba geje temi haude Jibon lahon holiro pidi golagat no jankola gan gejer na bono bubun goze ke perodi pastor city ministry hasaba bugendra naidin bogen aibo bogen holiro dimasame bode po pidi dima hasao no mai bang gejer na bono po fellowship in charge city nipu japu shaba 그거 즉 하길리로 미케레 빙구타 무응고 게제디 마스게바 케프리골리로 루카스 보로 케디 나가미스 바프티스트 처치 기비존 파스터스바 포코디 지도 프로그램 라탈라케 시시로 나약 무 칼릭 파스터 칼리구니로 코디 나야 지반 바프티스트 처치 너 우니마토 게후 마토 골라치도 하나 버츠몬디 탈라코데
Deri ngo mi haki ba ke chego sadi mi me pe po volie siro ugo ke zedi masidi ke pero ke ba adono liro vudi Cambodia na machaba atsi buliro pidi assam no ba shambuliro vudi jagala panda kiki thesebo no ba di machaba vepotaliro kodi Faith Baptist Church te kuba sidingo puya ke jau sunu pastor sidi machaba Jonah Mechu mo ahon liro ledi EBCC ze ke perodi Burmanu laheno masaba siro ngo sito NINO ne kidi do yapurnu ngo susidi kidi masaba sese koi ke jahori ngo poze ke perodi pokrohidi Burma me bade word tung sang ba nipu die prabajigi sese rohila isidi hafuri nagamis Baptist Church ki vijauno sidi ngo che mimbe vetenie ze ke perodi nipu japu shava munipu hagono kagesno shiri kesano shiri ngo zingmuzo sidi ngola sasner ke jala chedo poti ho se dade mu che chidi ngo shirle dalero pastor bu shiri ngola theja kesha tiu bale do apnar khan moram bra khara kuri dibi temi 하고 사 ngo 제와 refresher course 하고 봐도 계속은 temi 하고 ngo 니디 히고리 워디 트레이닝 거 빌리나 발에 니포 디어널레나 발에 이시디 워너게 달라는 ngo 부 워리제 디시샤 ngo 계세디 케페로디 계시디 마셔봐서 데일러디 ngo 크로히조 데 다이렉트 계세디 마셔봐게 저 temi 서고모데 데리 보리케 크리기즈는 계세 니포 샤크르시디 마셔볼게도 수 메르바웨 아치리 포티게 사고세 파스터 쩌시도 대제고 부민역에서라 의거 미션 체어맨 베지에 의거 지디 인트로덕션 거 츠페 비세와 가달라 KECHA 레게다 수와츠도베 데리 리토미고 라 KECHA KETHODIE bori presidi ugo chekete fusen basla ugo la KETHODIE bo presidi ugo chekete fusa sidi kezidi ugo la chalin bawe apni khan nimide ekta isor kotha kuidina ami han church sob miligina apni khan nimide apji प्रार्थना करूबो मनसे ईश्वर कथा दे कुइसे मैथ्यू 28 18 19 20 दे कुइसे जिसु हे आहिगिने ताइ खान के कुइसे स्वर्ग और पृथ्वी दे अधिकार सब moi के दिसे इतु घरने जाबी और जाति सब ते जिला खान बनाबी और पितृ पुत्रो और पवित्र आत्मा लगा नाम ते बपतिस्मा दिबी और ईश्वर कथा কৈ আছে और মই तुमी खान के की हुकुम दिसे इतु पालन करिबले सब के सिखाई दिबी और साबी जुग हेक दिन नहा तक মই तुमी खान लगते सदाय থাকিবो इतु ईश्वर कथा কৈছে इतु अपनी खान के দি আছে इतु आमी खान लगा कथा নহয় आमी लगा कथा নহয় ईश्वर कथा আছে और इतिया आमी खान चर्च खान सब मिली किना अपनी खान निबेदे प्रार्थना करिबो और आमी फाइनल प्रेयर दो करि दिबो उगो के जेदी उगोला छाली नबा इति अपोथेलाउ चसदो दि वर्गबा पेते गोजोश्री उलि थुमि हागो हा जेरनसदे मो के जेदी चे दो के नुरहिदी आरबिदा मोदी पेते के जेदी के नुरहिदी उगोला छासनबा इदि छालिलो पोथेला चसदो मो के जेदी उगो से सेचुजोदी उगो लि थुमि हागो हाला के छाचलिदमो हालेलुया KECHA no KEHOU KEBIE liet thoga chunu nipu khashgelila npe ziwe hegobu dilegi view ernegelie liegelie pelegelie KEHOU bor bizomo
Deri nipu missionary nipu jo sumo so ga nu hao ha siet ze nu hego se hego mi ji ke me ye wo chvor ti ha ga zo shui nipu hego mission la kha ga shnuri tyo ga shnuri nipu se krevo ke li ha gwar ka di ji do hego nyo chdi mo kristam mo chdi nthezia heke hu nu por hike kri ga zunu mission ke hau nu dili ke vi japu ke hau nu fe kho ke lela npe ziwe mo ti ha ga zo mission ha tho chvor le ga ja ko pe tela he nthezia ke pele ga chunu hego microbo ki bi no mission la nipu cha ga zunuri hike lie microbo bu mission la kha ga zunuri the tho cha ga chvor mo microbo ke kri bi mission la tyo mo so ga zunu par ke lela npe ziwe ji do hego ke zedi hil le thomi ha go ha homi missionary cha homi evangelist cha homi pastor me chdi ni pu u kha ji bie le thonu japu chvor ke le go mu to sa so do ga ba ha go ha pe te kha bie npelesia hego ni pu u go mi po po ga ze ke lula nthe ji ha we no e u ko ke ke le zedi ni pu u ko ri ni pu de thomi thodi fe kho ga sha ha wala npe ji we THEJA hego ke zedi wala chaga ba honu nipu uko ke kia honu uko bu the fusaso ke ko le ke vi ke kri moi de le ke vi japu chega ja honu the fu ko shele ke vi no ke ko se uko tsuche uko commitment le thola uko commitment khaga sha honu uko bu u khaga sala bi je do zo shui in tsele ke vi no uko cross je pa to chpi ga zunu nipu o ZHAPU ke zati ka so se mo jo nipu ke chega nam hakare se zda le ke vi nipu kimi che so ha bazo sla ZHAPU ke zati zo shui no uko mi po po ga chpe ko se je o nipu ho mi ke chega na upi kimi si fa baro no sunri u va pi se je nipu no he themye zo ga zala nipu him ha chvo ga zunu luvo ga zunu nipu he to free ni pida ya no ugo to fa pe tinuri ugo va pi se ke le su ha je ugo le to chega zunu nipu ho ki bo u ke le umedo jagaja sigaja ti nida ya mokishi no kelle ke vi tedo ke viri khabye ugo chudi ugo bu dili ke vi se ga za ga zunu nipu o creativity tedo ke vi ha ko hari sedi japu chili vi no go cross je meze ke per ga zunu nipu non to mebu u sanu le ke vi mebu ngu ni le ke vi mu mebu u dear ni le ke vi u japu accept chili ke vi no ke ko theja sedi ugo chose je nipu ndie le ke vi se ga za ga zunu ndiu se ga za ga zunu dili ke vi se japu chega zunu no ke thefuri se u tsu je ni pu mi cheda le gi vi ke nu dola da le gi vi pe tinui no che ke thefu se je ugo zoka mo che do ugo ki kugori khabim belesia homi u ki shiki ya chele u nyori ba sala ni pu urbi zoka mo le tho haunu ki kru zedi to ka sha haunu ni pu no jabie u nyo ki nu mi gori tsu ke le tsu je sidi ni pu o ni pu le tho chega vonu no chkhi ke le success teja how hari khabie u tsu je deri ni pu le tho chega zunu ugo bu no ni pu po si how hala ugo bu merely ke vi pele le vi ke kori khabe tsu ziri me nyori ni pu we me de tho me thodi ja pu chsu ro ni pu o ni pu non tho chkhi ke le su ha ki nu vor ke do ugo bori su ha pel lady ugo bu de tho me thodi ke ke honu to se le vi no ugo cross je ji do ke ze krista mo chdi ke nu redi jabie he le tho me ha go ha tsu ya mu su ha zidi he go ji do mission ji the mission la no mission pledge se par ke liye pledge how hari khabie injino khaga salasiya he go me popo ga tyuli mozo shiri ni pu he bu no khashile ge vi or opportunity ngo ke le how halari in thezia mochi do he go bu pledge how ngo ke le zedi he go to pizza to no hi chu to ke zo shiri ni pu mission la he go jabu ba ga mu mission no he khashile ge vi su ha ba ga city he bu ni pu he ke chari chabadi ni pu mission la khaga sha ho ni pu he ja ke vi me chse le vi no he go me popo ga cross je mu he go mission pledge how ha se ka za ga vonu ni pu no he ch program me popo ga je chse le mu he go bu krog le ha go re se men nyo bie nke diu che pe ja se le vi no he go cross je ke the je za pu za ye pe te se nse se ya we ze sie ni go pi me se ga jo nu ni go go se ju le ke view mu ni bu jo da mo mu ni ni se di ni pi za ye chu zo ga za po ke ba nu se le ke view uni pu Jesu Christa ginu por bi u ke pe ni fe zo ke che u ke la ke liu bu nye nuri je dori mu ke cha chiri za ye ke ja ke di mu ke ko chli je bo nyo mu ke ma sar fu za no chai we amen amen u ko pe teri va yo po u ko li thom yo ko la je da su do mo ke ni no
ugo seye bola chale akazage meri chidori India seye ula chadio ote hando tuke bago predi sedi kazali dingo kecha seledowe India nyolhu liro billion body hit ya kinye kiba mo Krista me liro hit tenya po million ki Krista me cross se kazam here dairy billion body die me hosali ro Krista me zak kribono pengu zemo kidzano seye ko me hosali ro India where democracy ke zathobo nan purhi ke kri ke zagori ke khothobo thia India liro Hindu me nan se pet se tak je mu nan ke kri ko pese mu pet ke z krapar ta je ngo dunya kindu India Republic Day ni ke liye tslie tse ke penyo febu jabye India me tje si ke cha ko liro dieba bu सरकारी bu ke tu cha se phatsali ke tola chadio India no Supreme Court bu constitution rugo ke cha phatho die tho mu thepudi chali ke tola chadio missionary me India no phatsa ke to kola chadio India se yu bu ke vita me mele ke tola la chadio ngo pete ko ke ze ke no rebadi ke chacha die ha kola ke chacha de mo Hallelujah, hallelujah. Ke kun chukapa ke pinyo pan zatse mon bezeto we. No te do poti hu ke vi kabe ho tsa. Ni pu Jehova seye pula chale ke zake bidi. Yo go tie India seye hu kabe pele la se we. Yo go India seye India krokro no lu ke ba ho no. No mo me jidi ho so kari se ke ba go. Ni pu Jehova Christ je ke tu jandu ko bom hat sele ke dola no ko khusje nurufu ke pele me ko ni puro gole sampaginu sokari ke se ko bonu re ni pu de to me thodi hat sele je ni pu no bori ko ke khale ni pu ho sikele ke pidi the krista me ke pele me te me ta ho bilan body hitia ke ni ke batti hando ho zakri bonu sa pengur bizo deri ha ko peten mo ke ditsele india me Nipu Jehova Supreme Court no phatsa ke ko constitution no ko rogoli je ko bo ko phatho so kori de tho te pudi tsle bole ke dola se yu la rogoli ke dola no khu hisje yo ko missionary me India no phatsa ke do lai chaya we no khabe nun da khabe ko tsdi ko bu di ko hitsdi no zapu tsga ko no ko ke je ke re ke me je ke ze ke seba do ko sa ke ze ke seba do no ke te pu khabe ko tsle no pu ko ze to ke India me se yi ho kala bim pele sa we no ngo me jidi ko bu ke visa de me me shele ke to la no ngo me jidi ko chata le mo ko khui se ke lu chite yo ko tie yo se yi ho la chale mo ko sho yo me se we yo ke pele me ko mi ki de ki ji bo bodi ni bu le to tsu wa shi no jabe se ko pete ko tsele ke te pu ka be ko tsele yo ko bu no ni pu rever tsi no ke pele me po tsi India state ki ki tsu do ka sa ko buri ni pu no ngo me ji jabe sa ko pete ko tsu mo ko ra kram ke da tsu de je no ngo me ji no si ko mo ko buri si la le ke to ke ko khas je yo ko tie yo India se ye kha me pele se ya we ni pu Jehova no ngo me ji su je yo ko bu ke thon no si le ma ke pe yo fa ke tho si le di no ku ni pu yo ko pete ko bu di se ke stele se ke di se le ke to ke ko khas je yo ko ke vi ke ko por ba mo le ni pu ji su no mo ro yo ma por se le ke to ba mo no ma pe te se di ke khabe me do ke phi se le no di jisu ra ke lo sa no chaya we amen tian ngo kinari chale da deri ngo pete ko ke se di ba bo ke no he di thaza thi le lo deri shi ke ba ko ke tse ke no tse di u ba no ke ba ko ke tse ki ke no do ka za ko lai chas na ba se she ni ngo thyo thaza ra le ke ko zai chili di so ko lai chas ro undi do se she ke tse ki no ke tse ke no me te ke ba doctors me nurse ko lai chas na ba ni pu bu ke khwe ko tho ka be ko tse di no ko bu ke tse ke no me te ke di no THEJA hu li ke do ke ko ka be ko tse ke do lai chan na ba yo me ni pu ke khwe si mo di no
Ketsakandan be take a very circuit, very see. Zalao Kepibu, doctor, nurse, Cory Petego, Nutsakamesiadino. Daru, give Vigori said you could take a vase of sherry, some moginu, get cream hot to be a patient or it's last likitola. Someone Nadiki Mejic about to Sadigo, Tenukera, Nunegu likitola, Kesafong likitola, God, doctor, nurse, Colari, Gazeti, Chasaka, Selenamo. Sashes a shoe, little tear, Kishazek a steak about no, Nibu. Tendo took a bullion nune, Susakabe, Aste, IRALU, Punyogo, Ushezrio to Salikitola, Petego, Gazedic and Freddy, Ukokikula, Chasandaba, such a tella no little Ungo DIEKEPU, Ungo Pastor Nino Larry Chalasadamo, Petecasic in Freddy Chaladamo. Hallelujah, and you put the hopa, Beziwe, no one is it. Gavika so Kabatas, a very visit of Badino, Lavorodi, and you put the Shuki on the Tolalidi, and you put Telemo in the Shulik and Vimulaki Lampesia, Temeke Crackets and that city of Balzinaba, no one is it, Tabia, you put the hopa. Yo, it's someone that you can make a support to city. Nipu currently Kabego to city, Nunde Kabego to city, Kesafo Kabego to city, Reverse of Kabego to tea, Sir Mozadis of Kabego to tea. Nipu here gets second to the Obas in the Bago, gets a kiki queen no Kabago, Repeteco Kabin Pelesawe, Nipu Sakimpi Tia, Nipu no Dabi doctor nurse going to say, Kekha Kabego Melino Sisa, no Kesika Legako Kabego to Servo, the Rugo is taking no gets a good take a Hanulari Pejato, no somehow you know the Probo one to second city, get quick at Tokabego Melino City, go look at second number take it in, get second number body of pockets are there so holy, so Mozart so holy to get. Kabego to J. You don't know any put the Hovatia, your Zemi and you put your Kesekepequagaza, no, Lutzabundu kids a hundred leader, Supushes are there. A Pukindumia Seri, Punyo Cabin Pelesawe, Shedri Cabin Pelesawe, no one measure tended to keep a London Nekabe, what to Sidi Gobunduri, no Lula Lemo, and Zaputala Legitola, no one measure Kokula Security, Jador, who are Pastor Nido, Calabian Pelesawe. No possibility in Keko Mukimis, THEJA Pugi Sicile, no Pudipu, Desapeteno, Pondolan, Dopeteno, in Kemasar, Fokekubu, Pokui City, Bubuno, in the city, Voricas Dagasino, Hokopeteko, Rendalino, Sedi Hokeluno, Lulasakilu, Zapumi, Botsi, Lulabokilu, City, your Pocalagas Tabian Pelela Seaway, Jesus and the child. Amen. Jetting the wrong MHAKENGU is a deep bald of Bulldog on your Bezir Collie. Nipun Beziwe, no, Casorogas you copy here what to say. My bed there's some more sugar copy here what to say. You will have a lucky taste away. Nipu, you Mozade, visa for the work, Likimpidin, Nipu, you go your Matam Hatsagori, lady, Nipu, Kisikini, Mahori Mulalia, you would need to Akazagolan Beziwe. You go Makekano and you put it on what you would know your Ketoba be here to city. You Mumizidino, you go Ratslasadino, you go Bunduri, Paketu was celebrating the Lasadino, Nzaputala Likitola, Nzayula, Lulasa Likitola, you Calabi Motonola say away, no Japibe, Kakasimi going to city, you go Hako Casidi, Tamareka Mona, Rupakalaze, and Kibo Mogoshola, you go Nundasuri Kabiho to Sidino, Nzaputala Volikito Kabi. To city, get his sent away, no one measure the Jabe, Luo or repent what to city go work a cook a stack and Nico Sangolati, Jesus and the child. Amen.
아치도 KETHODIE PRELUDE 올리로 MHAKENGU 기니에 보누케세 Act 2 1 to 13 MHAKENGU 기니에 보누케세 케메사로프 케버 펜테코자 volitate uko pette ke zevo these ponuba size va ponu hafe poti ginu kredim hevodi uko ke bakyu pette sulida rumi themema kemhe pro ke zavo uko mie popogi ba preta uko pette ke masaropu utsufadi ropu sekesemi DIEKEPU kon nunu mapuseta Saki tikro se pete nunu nanan nu petsa seketa judami vor Jerusalem nu luba. Mum hafe hausi keli ki krodi vor kengulie mu ungopita. Kekila mona peta kele koe ukomi popoche rame die nunu mapu keba sigetala. Sidi ungo tofadi se Dipu keba hako pette galil me zomome. Di siliro kikidi uko pette uto udienunu sipre taga. Parsia me, Media me, Alamatia me, Syro Mesopotamia, Judea mu, Cappadocia, Pontu mu Isianunu kevormie, Homer Phrygia mu Pamphylia, Egypt, mu Kurin, Kepenoki, Libya, nu Kebamie, Tu Rom nu Resource Kevor Judamie, mu Judamie Nana Zeker Tako, Kretamie, mu Arabmie, U Pete Uto Udienunu, U Kepenopum Hakeza Sekesa, Zer Nebada, Sita, Sidi Uko Pete va Petova mu Ungodisie, Honi hoki, how kikidi hiletaga sibada, deri kekriko ketekredi, ukozu kesase utsufa bale isita. Jésus Christ zanu vorke ba ke pelimi pete ke lulashia muzike ni susachiewe usomi tsadi vorke ba ri ke zotan Baptist Church no kratami ke krimiko nyogo vorke ba la uni pekri shiro missionary evangelist di vorke ba pete kri uni ke tsa susase nyogo zeke li susachiewe Prabhu Jisu namra apni han sobke sanam chenai de seru notun din homaide Isola kota aru achi amihan ekta kota ekta duita kwa homaide isor he ashabat dibole parthana si ajibi amihan paso new komora isola kota hunibo paso new kormo chapter 2 verse 1 pra 13 apnihan bible thakile kuligina sai thakibi majo majide ami points khando english pra kui dibo kindu nijor bible he sai thakibi guna apnihan gi chunai diase Acts chapter 2 verses 1 to 13 Ugot kehu diabo susuzedinu niko ajapu mikozo isikecha hawhape modi jiti uko haketsuko lessa honunu pededi provogator sus pastor susedi chapters ko mu kepugato bible chapters ko kazapi hekot shaba musu zedi ukochedo haketsuko tutekini kuso ponunu kedi kerse aha kepugecha susuchilido haketsuko tutekini kuso ponunu kedi kerse niko bible baliro helidi uko kepugechinu nipu die susumba hodi keze leka sala shagecha susuchilivi haketsuko lesa hawa mohosuliro provoliro pochaye kemi thoughts ke ba liro mission susame yeseke ba ukom haketsuko lesunu susumuli ba kemasarufu for ke liye ginu dili ki vi hawa pupi japutsa paketsa muke huko sedege cha sus Jerusalem dinu sededi Rome kitsa
bete nu vogeta uko sunguli so la scholars ko puge global mission is often officially launched in X DIEKEPU kids bete nu mission hat tsige to we haket ko lesson nu posede chligeta uko puya haket ko les ho mo voge ki Kereki kehugo mission hat ha kikim hedi chakrivoli shigecha susu uketoshe. What is the secret or what was the secret of their success in worldwide mission? Ayaha uketogecha susu chakrekili mission hat ha no chakrekili kikim hedi kereki kehugo ha hatsli shigecha susunguli. Uko haket sekolesa ha mohashliro. KEHOU sedege chenu kepelemi ko JAPU sedege chenu padi ki zu ki Jisu Krista je pu sedege chahoha keme saru ke ko ginu sedege cha susunguli do mo ha mo ho kisiki lavodi uto upfuke cha mu uki huri uto upfuke cha susu chaba utiu no mo shida cha she patho chegor hake krane hodi kim hedim hatsudo shige cha po strategy ko herjia Kikim hedi tsupe vili gatonla kim hedi ukke seli morshasi idinu kedo jukon ligecha mori vorom hatoki ge jukropo tsudoshi isidi project ko tsekedo hakekar herjia ke tsesinguli mutiti no ki hu ke kari haike chunu let mission hatho mori japum hatho isidani ro u strategy ko hersedege tsesuchia program go tsekekale no ke tsesuchia there is suzu shiri Kereki ko KEHOU zem kemedzosali ro. Chakrele ke mokem hi pusi ngupesa phigecha sesunguli. KEHOU ko thitiu no KEHOU ko mohashali ro. Temieto tsegecha temieto hergecha nunup peta kecha sesunguli. Dere kereki KEHOU ko mohasu shi rupu bu uko Sopekodi KEHOU petaba kita sesunguli mo hanu ke krikeba uko sesunguli do musala hanu mo ke shiki tie KEHOU Krista KEHOU kikim hedi KEHOU po tsuzi yashi tie Krista KEHOU kikim hedi mission tsuzi shi ke chahoha lavodi ke thole shaho nu uko evaluate sesumorshon hi ke sesunguli mo MHAKENGU ko le shaho preke shiki susu lepevise mo uche ke sa ke susu chaba Kizu don her ko sedim hat shagechu kiri kathole shunu la volidi kathole shahonu kim hidi mission for petadoshi kim hidi ki hupo tsidi to sudashi gecha ha ha fuke sala shmoshui paket ko tutekini hanu mohashliro look enu pentecost jan he hakki gecha bot svorji gecha boes sutusha paket ko tutepo ha ha ko kepu de mo ha mo ketski Apostles ko mu ke pelemi me sadinu ko mi kripodi me fokipo vo ki bubo no ke sedi o ko ke krotho ke ba sesumuli o ko vo ke se ki muba ni la voto enu ke cha ke ko susu jepudi o ko kim hidi judas nu le apostle po petronali shi ke tsa susu ke zasha ham hidi o ko tute ponuliro ke chanu ke krotho ke ba sesumuli Nipu Rusho Kachatsaba, to take in the Mohosaliro, Kamasarupu for isi, Kamasarupu for Ketchus Moody, Muchido Chahi City Kazasana, Kereo Liro, the event of Pentecost. The event of Pentecost, the first point, verses 1 to 4. Kusopo Nunu Dienu Mohosaliro. Pentecost here, Kikachupo Chadeshi gets a Luke Metzmechidi to Kesha Okosus Mulido. Niyon hiri aho hasidi ke pusha sa she in the she Pentecost zan hiri chapter hanunu japutse ke tsa sur kraba jisu hilasi ke tasi poe vodi posidi ko zeke se mo ke sege jiki poe uko ke tege sha susumuli hilasi ke tasi si ziko zeke sege chunu poe uko commission chasha mati me fe teta ker tepfenu Jisue posidi ko ki ni ko seyen ni ko nu isi seyen ni ko petechpe asidimi chaliji isi dipu marker soro ker pengunu mhashalira ni ko ki jpe tenu vodi dile ki view pe temi pete petashaji isi
Marker suru kerpingunu. Kids petenu iside. Martinu liro say ni ko isi. Diliki view be temi pete petashachi. Look me pe die hidie tenyenu. Tenu ke di ke cha zio ke jo ke pumako vapi tsuketo ze. Jerusalem nunu sededi say ni ko ki petashali morsho. Tsumorsho ike cha hawa pulashe look no liro. Tenu ke di ke cha ke jo vapi tsuketo hawa sebudi. Say ni ko ki petashali morsho. It has to be done isidipu mo language say ke cha hawa lesha liro. Enforce ke ba command pakasha mo hawa pu petoma ke cha uko sisingulie do. Uko ke tsesha deri poe pu ke cha deri kama sarapfu ni ko gi for ke cha ni ko felici isi ni ko felici. Jahid yesi o Jisu ze tigi kode Jisu ze ko ke tashi zakir mesepo si di me ko feba ke cha uko sisingulie. Uko ke se ke ngudi feba. Mu Jahid yesi zakir she kama sarapfu uko gi for ke cha Hakechiko to take in ye kusoponupu. Pentecost Javor Yetatse isi. Pentecost Javor Yetatse. It was the day of Pentecost. Judah minoko Pentecost ni hauhania. Mohauha Pentecost liro katoleshake win ripoze to pick a bus sumulie. Jadu don ninu ukoinu susuchia. Moon hatchel hale roshochape ukepenopotsia kitsusupu. Harvest festival isi. Hane Roshochabi Kepenyavatsia gets a tunu. Judamino Nana Hakohas, Teni Hakosepetsia, Mosala Romeki Zunu, Uko Vodi Tetsake Krigachunu to those sheep. Judamio Pette, Teni Hahala Jerusalem, the love for Getcha, Ukosumuli. Mo Judamio apostles go. Kamasarapu Vorgets a fake about Tunu, Jerusalem where Temi Grapi Zaketcha Sumulido. Pentecost Jan here, Kamasarfu Vorketcher, Ukosumuli. Verse Kenie, Musenu Moshaliro. Kamasarfu, Mayemelo, Mus Siliki Vinu no Ukogivor, audible. Kim he divorces Susiran Sil Erenzalie. Ngom Hibe Muketcher, visible steady, Holy Spirit, how manifest Sekesha, Ukosumulido. Kusakeni Nupuketcher. Credim he Vordi Ukokebaku, but Tetsule. Kredi mhe isi sound like a rushing wind. Kredi kem hedi kamasarufo poke kosedi vor kuso senu pukecha mi temi merkem he prokazavo ukomi popoki ba preda tongues of fire isi tongues of fire. Mi kem hedi tu gizabo vordinu apostles ko mukepelemi go peteki ba pregata sumulie. Kamasarop manifestation how me pette si mu getchen nu for. How vorli ketashe kuso dienu pugetcher. Po ifeku kamasarop vorli tatmetha ukogi ketchuchli tatmetha ki ketchubot shadega kuso dienu pugetcher uko pette kamasarop utsupdi. Ropu we chekeshem hedi die kekriko nunum ha pusieta isi. Kuso die hauha mikekra vatsa keker getches chabaya de katholisha the marshal your mets me chiditesha. Ropu the effect of the Holy Spirit. Ropu vorkili haunu poliro ukoketsuchli isi. They were filled with the Holy Spirit. Kamasaropu we ukotsulie. Kenioliro kamasaropu we ukokrihipe ukobu DIEKEPU num hapugeta susacha pu ifeku bageta pu result bageta uko sumulido. Pentecost jan here kamasarpu vorni getan here apostles ko mu kepelemiko pette ropu utsulie mu uko DIEKEPU num hapu isi. They begin to speak in tongues and language. Uko DIEKEPU nunupu tizu siamo tokecha dinunu uko pusha. They speak in language they cannot understand, but the hearers could understand. Foreign language is living here. Derek Kerenamiwe, Kyo Pubashi gets a Kedibo Pubashi gets a Kerenamiwe Susicilia there.
kereki kehumiko kepelemiko dile kevi haupie japuchi kechinu kehu mission chse dege chinu keme sarufu ke kodunu chege uko susungulido uko chukelie mu uko chope koshidi uko bu japu chege susungulie musala in the event of Pentecost vorgetsa haunu keme sarufu vorgetsa haunu keme yetosha mission getsa uko susu pumulinzo. The event of Pentecost, the significance is mission. Pentecost jan here kame sarufu vorgetsa hanu keme yetosha mission nu getsa susungulie mo mission haruliro the goal of mission haruliro Jehovah Zayubie Gijpete Tsukiliuzo to declare the glory of God to the whole world. Pugoluliro susa Habaku Kenyekir dinuri hahapusha Jehovah Zaye Vite Zegachu Hasisu Bukiju Tsukene Susupu Pentecost Jaho Havorgechunu Rafum Haproko Sevor Shaketa Sunu Gamasarafu for Ugochape Kokile Honu Ubu Hapro Sidi Miki Vir Krigejakelenu Balamo Deri Ugotsugeshunu Ugochape Kokeshunu Ukobu Diubi Puja Puchali Musala Mishenu Hauhanunu Sedegecha Susumunido Chayekinu the proclamation of the gospel. The proclamation of the gospel, verses 5 to 11. Dili kiviu pup happy japut shikecha. Kusopengu surutunu mohoshliro. Pentecost tiunu ten judamiko tenila vor bagechakwa. Jews from every nation isi. Judami seyeke krikechunu. Tiokechako petevori Jerusalem nuba. Mu kamasarufu vorgechaho me yemen lodi vorgechala. Judami ko petesus si mungudi umoketasus pu. Uko ngoda getcha katholishness tusha kusopingunu. Kusosorunu pida getcha. They were astonished, Mori. They were amazed umoketa. Gekrilamonza uko me kropo vorbagetcha ko dikekri getchunu gert sabagetala hapuba getala. Kusopingunu pugetcha. Dikro seye petenu nanu petro sekecha judami vor Jerusalem nu luba isi. Dikro seye pete isi dipu. Dikro seye pete. Pochayenu seye group or people group or bimo. De people groups ke krigiza ke kravor ba ke singuli. Kuso tepfunu no ke di kerpo tunu moshli ro Tetsa ker suru kipo list chapeke ba uko singuli. Tetsa ker suru zatusha partiamie isi. Partiamie, Mediamie, Elamitmie, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontu, Asia nuke formie, Phrygia, Pamphylia, Egypt, Kurin kepenyoke Libya mu nuke bamie, Rome nu resoche ke vor Judamie nan zeke tako, Kretamie, Arabmie isi, nan seye nations ke krazatusha. Nations ke krazatusha susumuli. Sala uko ho mohoshaliro, seye ker sorunu temi vor ke chahako haliro, udire ke kri, linguistically they were different, culturally, uken hujori ke kri pre. Keri ba ke cha Krobo for the Jerusalem nuba. Mo okoinum ha face to sige chaki kuso pengunum hoshaliro pengusurukim hoshali ukoi working muli isi. They gathered together, the crowd gathered together. Crow working ukele hako haliro seyeker sorunu vor u dieke kri ukel hujo ke kri mi pette work susumuli do. Mo kuso sorunu pugecha petakili koe uko mi popocha rami dienunu hapu keba sili ketala working muli isi. Po adi arami dienunu he temi dienunum hapu badesa he dienunum hapu ba tiketsa susidi uko working muli. Ketsoke shopoliro what were the apostles declaring? Apostles koe haki ketsapo pubaga ketsa ha ketsoke chopo muli. Kuso kerpo no pugecha Uke penyefo hakeja chekeshze ren bate sida. Uto udienunu temikoe apostles ko dienunu ke partiu sigecho liro
uko tien no parke chuliro uke penye fam hake shachike shze ren puba kita uko susu renali. They hear the people declaring the mighty works of God. Uke penye fam hatoke jap hashaba kita uko susu renali. Apostles ko mu kepele mi ko sala uko prake chuliro kepenye fam soposhi kepenye fam hakike chupo chisi uko susu. They were not bragging about their gifting or their ability. He actually vide. Mori he haike chubunum hat pubade uke susu puke me kobamo. Dere uko puke chuliro uke penefum hatoke jago pu prakeshe uke susu chaba. Mo rusomye ko uko ngokata liro apostles hako haliro Galil me. Mo hatike Galil me liro me uko lepe keya. Hasita me heleka to thanu to yamo. They were considered as ordinary rural inhabitants is here. Hasirita pi mi hunuri utami yemo mi zo. Getche go sus. Chamusna go inu temi krohai getche poinu. Hasiri mon here. Gelu tharivi pimon here getche nunu for getche mi kropoe. Die nunu hapuba getala temi go uko dear na geta uko susunguli. Uko ordinary themi. Derek a masar fuke kowe, uko givor kiliki, uko shopeko kiliki, uko seketep kiliki. This apostle hakoha mukepelimikoe. They became influential witness. Mi halia kaza japumi chapar keta susungudi. Uko krihibe uko bu dieke krinano uke penefo ke kopubi mi petsoba keta susungudi. Romiko tutepo kusokir die nunuker sorunu moshaliro polne dilekivi how we pu prashmo shozakecha boisus pusha. The gospel has to be declared verbally. Prashmo shozakecha susunguli mosalati kehu missionu kemeye toliro dilekivi pu prakesha susuzo. Mission no kemietosa dilikivi how pu prakeshuzo. Chiliko hetepe soru senu pukecha. Seye ko donu poza puzayo pesishlichi si. Seye ko donu poza puzaye pesishlichi. Psalm number 96 verse 3. Paul le Corinthia ko lesunuri hamhedi tusha. Corinthia ko lesukinu tute die kusokir senu. A pelete sala apuya ichimhi. We pelete musala we puria isi. We believe, therefore we speak. Muhaha ukolami yesenye. Uko piho solimotaya mukishi. We believe. He peleya mupelele zunu badaya. Deri pelele taliro we pu morshagecha hanguli. Pelele taliro puri morshagecha pole susu sedi kepenimigota harsha. Tie KEHOUCHIE. How can we do church and mission without proclaiming the gospel? KEHOU pocha outreach po voyasi mission trip potaya sidino kala ke liye diliki view pe pumo liro su se mission di puto me ke cha ha u ke soba mo ami fo po diera krabaya lieno to ke chiki po am hi ke chopo he ko kipu nie ko mission trip isidi for earlier new for hichi isi. If you are coming for a mission trips, don't come isidi po hiko kipu. Poke leo voniro niko japuche isi. De niko japuche modi mission trip lata sa for hichi di tichi hovo yetaki hiko kipu yecha po desu sir krabaya muke thotuzo. Unagami ke kra mission trip unipia mission revego unipia. Their mission trip no mission revego chidinu. Kun Hebrew diliki view pu prabeja puchangodi for kata so chakopia get Jesus ngudi musida liro. It's just a pleasure trip. Ukratami po Jesus kotsas na ba po how pleasure trip li reve ket godi revekeli reve posoni isidi susupu ti uki hubu hai get chandu bada kretor he get Jesus ne KEHOU get mission chida liro toke shinu diliki view pu prashmo so get susunguni apostles koe kemasarupu uko givor kiliki uko kizu kelenu no uko to uko medzamo kizu kelenu no uko to uko me khotamo der ropa ke konu no uko tepfudi kalaki ni diliki view be pusha proclaim the gospel today.
DIEKEPU pu prabeja puchashike. DIEKEPU DIEKEPU pie usia zanomiki kada ke je ke phumauki japuchike. Kenla DIEKEPU haupie ukikrunu unono ukikrimeko ki japuchichi. Paul ne romeko poker sorunu pusha DIEKEPU la we mengatayamo. We are not ashamed of the gospel. Romans 1:16. DIEKEPU hauhala we mengatamo kicha susepu. Just say liro. Just say reaction to the Pentecost. Reaction to the Pentecost. Verses 12 and 13. Kuswa ker kinye ker senu. Pentecost vor kitchen here. Pentecost jan here. Kama sarapu vor kitchen here. Me krawe kikim higa chupanu response ga. How did the crowd respond? Or what happens when the apostles declare the wonders of God? Apostles koe uke penefum hatoko je pugishiki kike chupo chudega temiko kikim hidi susu kanlashiga uko kusa ker kini muker senu. We see two reactions. Respond kini ngulie kusa ker kini nu kusa ker kini nu sidi uko pete va petrova mu ungo uko pete va petrova mu ungo dishi honi hoki how kiki di hiletoga isi ungo mo uva petrova. They were amazed ungo sede kim hedi haile dega galil me udisi ke momie kim hedi perfect articulation no udi puliga vitsi diemetsmeche di kim hedi udinu no tipu thadega isidi ungoda kim hedi haidega. The question itself indicate they wanted to know the answer. Uko ke tsoke cha hawaliro uko answer sinade kim hedi haile banga sisan ke cha uko susunguli. Deri kusoker senu pukecha deri isi kekriko kethokhrieū uko zu kasase utufu bali. The second response was mockery. Uko krigeda uko be kethokhrieū susmuli uto judgment nu uko judgment nu ro ango zukri meze bali zu kasase di meze bade isidi uko pe jogecha uko krigecha susecha. We uke penefo mission how no hachda liro. We uke leo petengu tilil hogecha susmulie. Uke merunu no pour result nu mulil hogecha susmulie. Ropokita ke penefo posino di termer keto we kelaki li dilikividze sike shakil lido poi pelelido. Deri homiewe tenunuri ke penefo hauha meliedo mu po JAPU mi ko meliezo keto susmulie. Mosana dilikivi mahakecha no motion liro dilikivi hauha ke yese ke junu vogechiki. KEHOU ko me mishir ke junu terinu persecution hauha tozo ke chungulie. Kepetsa hauri tozo. Kepetsa hauri tozo. There will be acceptance, but there will also be persecution in God's mission. Mu uko susana dozo morsho kecha susumulie. Kepelemiko kemeruliro vozo shi mi pete u feren naton hie. Voja puchusan liro mi pete u diren naleton hie. Mu we keke kashan liro kelaki li diliki fe kashan hie isibaya. U keterher kemer rofuwe renna keliki susan lilito. Dere pelekamo kepenevo petsuya kazawe. Dio cricket crane like it's someone liet hori crane da mo liet hori petsuzo do musus zeke sezo to getcha susunguli mekeni unie ke hudze pugetcha susuro kraba unie ke hunu ke hu ka zeke bala unie ke tsdi avu to avu ke hunu vo predo isi me unie ke hu ke kri unie vo ke hulie lavori kya nke hu kim he guys e ke hu pe visele jizori lavodo isi di thaba ke hunu lavo ke hulie unie lavor ke sedi shi kim he ga ke hu ke cha isiru me poi pu ke cha ay dipu pe vitor di unum tor ke cha ke krapush di uni tor ma ke krak ma ke sa ke krasili isi Noro kim he inke hunu isike cheke pozewe. Awe diurnasdi avo anushodi krawali. Asidi diurnadi a ke pumami bogecha. Asili di a kradi a anuke dilide a tie Jesus Christ apelele de isi. Respond to ke pray. Kete herke meruwe renake shiki tenuke dilido. Dere ke kriwe kizu ke
ke lese mo ho ke siki diu meleta to mu diu li mota to isi response ha ke president deri le thomie kepele mi lawe ke huwe permission liro mi to liesteri meleta to zo shiri dili ke vi ha pe pu mor so ke che uko mo tsa ba ke che sisinguliwe cha diu the power to witness Johan ker die ker kininu Johan ker die ker kini John chapter 14 verse 12 jiswe hamidi pusha kehu pore apene ke liu achya ke ja hathoko chhtyo mo posko kiri jako ke cha hatho chhtyo isi oke benefit dia ha ki deburi pomarishi popele ke liuwe Jisu Krista penne ke liwe Jisu hatho chya ka jago chdo isi deri sakiri jako ke cha hatho chda do isi dipu mu Jisue di ha khabe ke peleme ko kipusha Jisu hilashi ke tasi ke peleme ko liro ki zpe tenu vodi pom hatho chda ke to sisngoli ki zpe tenu vodi pom hatho chda ke to sisngoli mo ko Pentecost vie ha mo ke shiki before the Pentecost Kemesaropu vor ke chum hodze apostle ne kim hi apostles ko mu ke peleme ko kim hi di bagai ke cha hom ho ke shiki Jisu ba mo ke tala uko krata uko ke pathau ba mo ke tala uko sizi ba uko mi ngunu no mi bo po bie karsasha po ke po du krigesh po gu ke shalande no uko nuwe ku kremo ke cha ba mi che mi chi ke cha tu fadi sizi ba mi che uko vo ke cha tsba It was a prayerful gathering. Me kripo di me fabake chikowe. Ke chatsidi ukai siriba. Hapete putuba. There is no ke kobamo, but there was no power. Satiki ke kobamo. Ke chatsuzo, ke sejuzo, febazo, there ke kobamo. Pentecost shit here. Pentecost jan here. Ke me sarupu vora temeta. Ke punyabo pe pugishe ke mi dishi. Ke me sarupu vorni temeta. Hapete Michie sizi ke bau, fa papar lidinu ukobu, tepfudi ke konguli dinu, ukobu japu chekeda susumuli. They were no longer passive. Ke me kribasa modego. Deri ukoi tupragiche. Ukoi tupragiche no kibu ponubagichu. Kiri ukoi chazu pare. They went to the public places. Ukoi vodi chazu temiko kira pobashi ukoi sunu vogeta uko sisimuli ngumo meriba temi me kauri badi uko mohoba uko petsuge to me bageta tetsu nu vodi chi uke peno fosopo shigeta pupi japu chigeta sisimuli kamasara fo ke ko kapi utsake shaha hadiro ubu superior feeling ha bageta la utsmo Ubum ha parakrage tsoko lady utoke me kobake tola kapi utsishimo. Dere ke me saro fuke ko ugi vorke chaha liro. Ukel hu ha chake me sashidi. Ubu ukapena fun mission nu. Poja pumi chidi. Poza ye pisigo tola ke me saro fuke ko kapi utsakesh. Uko susun leke sanashiki. Apostles ko mohoshan liro. Uko eke ko nguli de. Tsali ke vi abilities ka sapo nguli de. Mu uko esuko so sedi to pradeja puche. Kibu person how no baggage when they were gathered in a room. Kibu ponu baggage kiwe uko mi me fendi di ke betto for di ban here. Deri ke me sarfu ke ko voli dase uko eton ledi chatse gunu voda pe kroe. They must have gathered in public places. Ke krilamon haketse gonu mohovozo she police chair de japutse geshen ye mi nie se tenuke delay ke chapude salami ni seliro voki sunu bamode apostles ko temi kira pobashi sunu to praketa uko susunguli temi ko die susurunasidi tenuke delay muke pelenu foni ke tasusunguli and that is the result of God's mission uke penyo for mission sa hawi kerene mebu tenuke dilkeli kerene mebu tenuke dikeli susuwi Tisoja haniha kehu sedekele hawe ke mesaro foke konunu sedele mu kehuwe permission susu sedi to praketa uko susumuli tie ke mesaro foke koginu krista kehuwe japutso somosho ke tsi vor uko tsobageta uko susuru krashike japutso sege tsi proactive Christian uko chiwe haunu pa mosho keta
스스는 바로 먹기시겠죠. 스스로 레 베샤바 무스서나 되는 바 크리스타키 후에 시지프디 포켓코즈디 que musiba que te prototsa sali la tazo que te o ko su chipa mo que ta su nguli que ko su city to pradino actively involved in God's mission que be no mission de nous su se que te ha no to person mo que te tiu no da que te o ko su le que o ko japu ginu ti krista ki hu japu ha ginu que pumanu siedo que ta we que la ki le muli viwe que puma te panu to que ta bu krista que to sili viwe mo ha wa chli que to we u ko ti krista ki huwe japu me chdi to pa shmo shi que ta sunu ba mo que pen fe ti ni ko to shli chi isidi u ko ke tseba ge je sunu ba we que ko khapi u ko tshi de que ko khapi u ko tshi de mo po tsi ke ju kiri ja ko ke jam ha to chu to di jisuwe u ko ki pu di su pu she mo que ko su kha sho ba da li ro u ko to shi mo me Vans Heinere podia haige chopu. Kereki ke huko diliki vi haupi chaputsege chukrevo ke le haliro. It's not because of their material wealth isi. Uko mission chukreke le haliro kishikini nige chalamo. Society no uko take vi tonu take chalamo. Krota no tadi mi heleke to tanu take chalamo. Dere uko e rofa me ubo uko ginu petuli ke tala mu uko e que pene fo krika trotse ke chala uko mission pata ha chik krevo ke le susupu mo ho liro uko sus ke trotuzo apostles ko mo liro que me saro pu vor liro haita de ke uko susuba mo uko padi ja puchu de ke uko strategy uko plans uko paritumo si ke chu mo uko mi chi ke chu se di go jef di ba ke si ke chu ponu Dere ropuke ko uko ginut petulia ta semeta uko epadinu ke lujo ke kripre dini ke viu melia ka jame krista tebe guya ka jame ko hodzune vodi japu chse degeta sisinguli mo ha ke mesar puke ko ginuzo ke che sisinguli we ti uko krista ki huwe ke dale ke vi uko hodzu tsaba we just have a choice to make uke hubu temim har Mutemim hasise peta ke ki hupo chidomo ropu ke kobu sedi mission hatonu tosya kazaki hupo chido shige je susu uko ki bawi temim har temie ke le sedi machadani suri tape vi pilivin he de poke ko ba motani vi de ka mesar poke ko ginu ke huwe dizie chidi ropu ke lalia kaza ke lu tsike dilia ke ja mission hanu toshige to Ropuke kogi nutsali vigece uko susungoliwe. Si zimi koe Jerusalem nu sededi kidza valaketso diliki vi japu chavode. Mo hauha uke pene foto pasha susu sedesha. Deri hauha diezi chekesha zasipo kecha susungolie. It's the result of their obedience. Andu uko krohakor giri a statement hauha kesaba. Robert Menzies se pugecha. There is no mission without obedience, is he? Diese samuliro mission e chilin zo ke che boy susu pusha. Uke pene fam haru liro tie, por fuke ko khashap, ugo tshe ke ta ha liro. Uko bu ke masar fuke ko ginu, tie pradi se you modzene poja puche ke to lawe. Musu ginu poza bu za ye chani ke to lawe. We tie ke teke she le to ha nu. Great Commission ha nu. Uko tshe da liro. Ukom hichubu uto hoba ke kiri hichubu meya palidi nushi jeha okapeno fazayela kapeno fazayela tefudi pa pu prapya pu chudo ke cha susubi hichi tsumoshni ukapeno fe ukobu chna dinu ukomerba ke tali thahonu ukokihupuri utsager no sedi ke hono dizie chninu Pu prapye ni bu ke kriye ka japu prapye japu chdi tie Krista ki hubu mission nu letro nu ja ke vi mi chdi letro cheke ni pu bu jabe pette go tsase ke ni chni den Bisio passanino no lesson che se pivi savodi e patasha mu he chila che sala pula shache
布拉世界给拉给了这边布拉世界米波布瑞迪哈米布拉些米波瑞好在阿基布莫我听了那些他里的这里可克西的黑天鸟塞克西的黑天鸟塞布拉世界我给你了没？Sienu uni puji su seperti lagasu. Te ko ke fega jau pozigi nu ke chache die zi de ko kileubu. Pake hubonuri nie sepevi zisle. Siro nie pomedo celitio. Mo Jesu Christa ginu. Nie gi pomhingu gi po niu celidi ke chache Christabu. Zaye chigileu tse Jesu zanu chayawe. Amen. Pala lidi KEPESIKECÜ tipo selido. Poliro mission TANQUIST ZANUO KROTHO PHIZO pusiya ugo tichi haunu sande telato ZANUO KROTHO bu kershotiu sesegdo su harsede mochido ugo KERÜSUO ugo ZANUO KROTHO gi KESIKECÜ lari jenhaga zo tipo zeke sewade deri ugo ni sedi share ZHAPU chekasla TANQUIST ZANUO KROTHO PHIZO ge pusiya we. Vorgaja Saturday February za senhe kechaza baladyo mo kise bate tanunu barogatso ugo kechaza tiu badyo mo dikon ko me dibu hani kecha tasodo sala ki hu puri haw lebadi kechaza ni la vorke pe koseji vorgaja Saturday he ki kriuli ro
ugo KEPESIKECÜ de ugo tspremi po setzo zezu vi po kia January 31st January here padi campus Christian fellowship kinabadio setzo posevali ro meleno sakre mo meleno liro lere baptist church provo bode setzo liro ugo tsprede mo padi campus Christian fellowship no unie kia badio sala ki hupuri poti ho hale badi kia lari chaba mo vor ke pekrosono di niki pushia higo staff ko for ga Tuesday here retreat po staff retreat po ti ka prabaya sala higo Tuesday here staff retreat no voda ka do so harise uts progo PCC yawe ni ke chatigi higo la chabaje ugo WhatsApp ko ni petas de sala sibada me chede chedo ami lohutsa ni pu ki nur lide mo poliro konoma baptist church probo deri hakiha ugo kezedi pochdi ke progovor funeral liro PD upper KENUOZOU bapoki poki nunu bado musasiu le funeral nunu KECHRÜ hatogo tsado sala ki hupuri ki kula chaba muchile ki VIMEZO funeral nuri ke pekrosije ugo sunday thelao me jidi ji theory ke huchili liro last sunday no refreshment chahe suhabasi do mochi do nyugo pakajigi keze chahe nuri ke pekrosije sunday school ke pethago e unidi cha mo meri go chsedeho sla ugo pezie mo nyugo paliliro ninu seda modi refreshment nuri ke pekro bisje suri se chasia rso goliro lady jubilee complex no ugo keze ketche pakach seda do ami khan guest khan bahar bra ya guest khan sob bi jubilee complex e jagina program khotom hile tate bra hai ami khan lopaina khana khan khabo Allah khan duile do bahar bra refreshment khabo pete pezi ho